awunginikeze nje the last 24 hours before the big escape in Sun City. Ujula ngayo. Cabanga ngayo ulala yona uvuka yona. You understand? Yakutshela ukuthi ngela uyoloku ubheka umbobo lokhu ubheka umbobo uthi manje. La utayila ngizophuma utamara ngeke. So lengwenya ingwenya eyafoja impahla zabo khata yazihenga yabeka lapha kwaba unopopi kahle wenze i-prison break straight 99. So kumele manje so wazi umbobo utholile. So kumele manje uqabanga ithulusi olifunayo ke manje. Lapha na soqedile embobeni. Soqedile yana usakhuluma ngayo uqedile. Yeah. Leo akusinto ukuthi maybe uzothi what if bazongibamba wena ngiyahamba mina ngazitshela lapho ngathi ngiyahamba mina ngamazi ngaphethanga next so siyangena esababusini sifike nje sithi sorry sir how are you man we are looking for it I don't know sisla sathatha sam mina ngiyezwa abantu bafika mfiti nathi phela mpintsha ko mfiti bayishaya bayishaya shaya uba nenye intwana bathi umbhekiseni zoom engathi uma video khiphelele intwana lezi gani you understand abuseli igane emuva zabuya sezibuya zathi uyahlanya ayisana zamshaya 12 you understand abhoda awusakhona ukuphika nomuntu ogolile angina chance mina lapha nebhathini bangidubulela phakathi kwekar awukuchaza umuntu odubulekayo because baningi abantu abatosekile mara banokungayidip kahle mawudubuleka kuba njani bakungena iplane ngazi abanye mina lengizwile mina you know mebaqeda ukungishootha ne ngathi yonke iphathi yala ibalekile ne because of bengivaleke umoya and then ukwabona umzimba wona uyazicontrola wona owami lo mzimba mara utsheka so ngisho ngithi phela la ngiyabona uyazi phakathi kwe-ambulance okay mhlambe umuntu ongaphandle uyibona igijima wena la ngaphakathi ubona ngathi lento ayihambile ngiyazi ukuthi abantu bafuna ngife ngamabomu labo ayisana bascare double ikipa lahlela le ngaza balahle ngidopha ngiyabona nami phela bomele mina bayenzani usase into ozoyenza usase conscious usikhathi yabona mara ngiyabona nje ukuthi abashaya injection ngithe ngisayikhumbula kunenye injection abayifakile lapha abantu after that angisazi kwenzakaleni ayisana muze ngomuntu amemeza ethi ebese ngiyabheka ngilihlo lapho ngithi ngiyabheka inyawo phela ilezi undercut yabona bayibophela embedeni inyawo lelapha na bamdubula inyawo lenzeni alibona balibophele lapha na phezulu you understand utabheka lapha phansi lapha na yigubhu mengilo ngiphefumula kulukuthi ngapha 69 bangifake bomapipe inyana kusuthi 69 mayifikile ngisinyefu mara ngizothini mophethe 69 vele ziphumele nje ngithi ethi 1 2 ema officeini ngithi xa engibona abekho laba lo shi jacket lapha nesitulweni lapha ahlanya lo ngiyangena ngihanga speed lapha ngirep ngale ndwangu yani ngecarpet yami le umswala wami ufakela ngishaya ikorda ngibuke uyothandaza anye ukuzongibuza utshontshela iprison ward ejele ngifuna lento engiyifunayo ngifuna le uniform ngathola le uniform hayi netheme ngithi ngiyabheka uniform seyiphelele yonke into sengishapha bese ngihlezi ngoba ngiyathanda awubuye la awungitshela usayikhumbula le lingo yale njengoba kuthiwa ku3 ku4 kanjalo usayazi the language le language lena kancane nje yazi sometimes moshintsha man kunezinye izinto ezirabekayo ingqondo esebenza kanjani is it kushuthi yabona udoti vele usufaka into kula grill uvela ufake lokho ukhaqqa ukhiya ungawari mina nginesikhiya la ngaphakathi ngizazivulela athi sharp ayi baphelele washaya ikhiya khahlahla athula ngathi tu atankulunkulu wami sekuyimna ntali sekuyimna awungibone ukuthi ukhona manje sengibhekane nawe laba bayahlanya la bandlula ngezwa bayehla khalisa ya pepere bayaphuma ngithi la it's a flask shayitiye
khephi uniform lapha boots ni nami ngiyayifita nyezwa mani ngorhata ngiphethe i-side card wakhona ngayibhange 7 rand khona lapha nedanya kulezi amaplamba lezi yabona sengihlanga bona i-side card ngathi amfethu manayo mani nathi afethi le 7 rand ngathi bamba mfetha ngigayi i-side card ngathi sengiphethe i-side card qedile sengiqedile-ke isikhiya sami ke lezi yabona-ke manje aphuma kulela gate chayile aphuma kulela gate sokusela igate lokugcina engiyakulo ngaphuma kulo seyichayile uyankere mane sharp man tate man man kopa mpulele man ke tswa ka mo pitrika mo na tsebro batho ba ba sebetsa jwang bona no motho ke hayo ko ke ko posonyana na tsebo tlamele ke tswe ke tsamaya no phela nyazipokisa nyana ke te phela ari ba ka kanti bona ba hlopa ke re man ba hlopa mina ke ba tlotsa man na no okay re go bule yabona imnyangethi ngithi vula satha engizwa khatla gate ngithi sharp lo kwa re sharp man angiphuma ngigate ngithi theme ngifika lapha ngaphana ngathi matches thule ngithi tu ngiplome hayi kuzokusenya kubanda ngithi anyenge ngizengibulawe ekhaya yazi ngiloko ngiyazikhuthaza anyenge ngizongibulawa yes anyeke ngibulawe ekhaya anyeke man angena futhi mase ngiyejozi lapha ngizwe ngesirene ekhaya ekseni esana mara bese bayakhalisa nje jumpa esana bese bayakhalisa nje hayi la life ayikho mina baqala bathi ukhata kwa you understand so mina anyeka akusimpilo lana mina ngiwablame amajita mowathashile bayenza lento leyo ukuthi kumele badubule bayenze akusimpilo you don't trust anyone ukhata kasilandi into mfethu athi ngithi yabona sivasithi athi sigcoke uniform ngaphansi impahla zethu ngaphansi ngaphezulu sigcoke ezase president ngithi yabona lo khata kasilandi athi ngithi asifike futhi mesingafika lapha nasothola egadroomini kunganamuntu singene egadroomini sikhumula lempahla lesihamba uthini wena athi yashapha sobona khona esiya esifika lapha nekhithi lapha ngithi ithi mfethu akunomuntu ekhona asingene nangu umuntu mfana yasini akumelanga sishaye kumele sishaye ngala sijampe ngithi nkosi yami nangu umuntu manje ngiyacabanga lo phela mengavele mina ngangena lapha ngakhumula ngahamba uzongiphuza yabona ethi mfethu mara na mfethu igate nalivulekile mfethu mara mfethu mara abambayeka ngithi hayi mfethu ayasijika sesichafile babuya nathi lapha elbe bafuna ukusiganda you understand so ngabe banaba visitors lapha ithibe abantu bafuna ukushaba ningashayela abantu laba lapha bangawuzi ukuthi bazofuna ukwazi ziphume kanjani ukuze zijambe kwenzakaleni so ibayekeleni abasiyeka sasinda kanjalo ukushawa savaya basibusela ngapha sahlala mina usi lapha bangitshuna bathi bafuna ukungistitcha athi injection nyana bathi awuna injection abuthi roost chawunselo sokungata ngcono niyeke ngizozipholela ngcono niyeke bathi ayingathi yekelani ngizoba sharp ngafaka amabhandage ngathi ayiye ufuna ukungistitcha nayina ngiloko ngiphokola ngibhekile ngathi angeke